cái khởi vợ mà đang cùng với cái chị chẳng được lấy là trên này chịu được giá thủ chính bài cái khởi bài chẳng lấy giá chỉ bài đi lấy chỉ sau xin thủ sao bài phải sao bài đưa bài cái ấy à chỉ bài gì á có thể mà đang cùng đây chỉ bài là tôi muốn đại chỉ sau khi nói bài hết giờ cái sự bài này bọn nó sao có thả ảnh nó cũng có đó ayerin sih belum tahu lah tuh, ramen dah, awal opening di mana, ram pun jauh lah, Hello. Women's volleyball semi-final Ngainge versus TNM. Ngainge versus TNM ngriolaga Ngainge final bagaire. Ngainge teamly congratulations. Ashama update Saramira Sara. Ngainge versus Seikor. Ngainge versus Seikor hi women's volleyball final ngriogidale. Hello, Jagopali Jangik Jiping, playground along the Jang Miao, Kataping Ayashok with Charose. Hello, Hungry Sit Ngai. Woman's Jagopar, Jangik Jiping, Team Bing Ji, Hili, Assemble Sab Miause, Kataping Ji Ayashok Charose. It's a Jasi group in a bomb say. Firstly, my John Tainem. Secondly, Sinagate the Louis. Kanina, ready Casamilo. Kanina, ready Casamilo. My John Raila. Tainem Raila. Tainem.
Sinagai thei. The Louis. Okay. Sinagai thei the Louis. Hisong ramilo. Sina kareli arui cham ma tainem basiu kangreu ku phau kada ali second ni mire jena arui sina gai thei the Louis na riau re jena song ni chai tikara milo. Hili secretary jangaus ne atra hili rapu milto nisi the Louis khachang milo the Louis nei song sang milo ha sang kali okay Sinagai thei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasi substitute mo chang substitute khadi ni rang ni milo ak mangla okay okay substitute Sinagai thei song sang milo Sinagai thei okay Louis Hisong lai ni kan so team captain khni ra milo One, two, three. So. Tata throw sao se kan ni side chi bang asok ngai number. Amaning ne hi nang bang le. Hai hi asok number. Na number yang. Asok na na side. Okay. So. Ate. Rakhiu le. Okay. Substitute ja sok mit. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pere Rules here mang le thai đấy Red tina white till it doesn't crowd the winner Pháp tay nhá Okay, ready? One, two.
lui. Second set. Substitute akasin bayre na sin ngay ka dalula sinagay tayo. Kata okay. Sin lo mesin rete. Okay, ready? Wait. Tahu. 1, 2. Faset talui bibang yang dong na pang phemi sai Hello, medical team na hivakpa stage fakpa ramilo ning sinara. Medical team stage fak ramilo ning sinara.
Ara my John versus Tenem dim kanini na alungli jang miolo. Tenem dim Tenem na alungli kha jang miolo. Up next, Tishar versus Pungter. Tishar versus Pungter. Tim kanin la khangran ka sami salo. Richie first set he my John na khuisam panghaira. My John versus Tinem Real laga my John na yere ara Dishar versus Pungter El Pungter Tim kanina alungli jam miolo nishnare. Up next Perung versus Tingshong. Dishar versus El Pungter gupjangai laga Perung versus Tingshong na langran misalo.
Dishar versus L Punkter. First set Dishar na Q Sampangai Re. Arichi Dishar versus L Punkter Real ga Dishar na Mai Kya Sampangai Re. Next year Perung versus Tingchong. Perung versus Tingchong. Kala Kajai versus Ngai Ngun la. Kangaran misalo Kajai na Ngai Ngun dim na ngaran misalo. Perung versus Tingchong. Perung kala Tingchong with dim na alung li kazang miolo. First set Perung versus Tingchong Real laga Perung Ira. Ara Kajai versus Ngai Kajai ka lang Ngai with dim ni na alung hilizang mi kwai ka bosat le. Kajai versus Kajai kala Ngai with dim kanina filled along hilizang mi kwai lat lushita ka bosat le.
Dim Gajai. That Lushida, Dim Gajai. Nishili filled with Alung Hilizang Mikvai, Gabosad Laye. Last goal for Dim Gajai. Last goal for Dim Gajai. Mang kun mre jilala report ka samilo Dim Gajai nishina mang mre jisalala report ka samilo. The last goal for Dim Gajai. Ngangu versus Kajayang Rio Laga. Ngangu na mai kya sampangai re. Ara Sirar Kong versus Lamlang. Kala hikup jangai laga Somdal versus Tija Hong Rio Re Jina Somdal kala Tija Hong with Dim Kanini na Kangran ka Samye Salo. Lamlang ina Sirar Kong ngakun laga Lamlang na mai kya sampangai re. Ara Somdal versus Tishan Jan Hong. Tim kanini na alungli zang mikawai gabo sa dale. Kala Somdal ina Tishan Jan Hong gubay laga Pali versus Tanring Rio Re Juvang ina tim kanini na la kangran ka samye salo. Lalushita Ara Somdal versus Tishan Jan Hong. Tim kanini na alungli zang mikawai gabo sa dale. Hello, check. Men's volleyball. Men's volleyball semi-final ngriaw gida lay daglay. Team Dijina field alungli. Report samik vai bang gitay salushid dalay. Men's volleyball semi-final ngriaw gida lay daglay. Team Dijina field report samik vai bang kanghot salushid dalay. Team Matihina, Pungkhani exactly. Volley court report samik vai bang
khang hot salu shi dele men's volleyball semi final ngriaw gi dele dagle team mati bingli hita da gajithai sau ge pung khani exactly how bogawra jena na thumna volley court li adam chala ge na rajang mi khwai wang kapo salu shi dele Songdil versus Tijan Hong Rio laga ngakun laga first set hi Tijan Hong na mai kya sam phangai re Women's tug of war first round of sang chawai laga ngalangda men's tug of war Rio Ray Juvaina unit kishiva nang khangran sa me salog jihi kapo sa tale Dadishita women's tug of war kupsangai laga men's tug of war Rio Lihora Juvaina unit kishiva nang khangran sa me khawai kapo sa tale Songdil versus Tijan Hong ngakun laga draw daw kita final round nuwang khangran salure Women's tug of war gupsang jangai laga men's tug of war hing alangda ngakunora chuwangina unit kichivana khangran sami khwai la lushida kachte sami le Women's tug of war gupsang jangai laga alangda men's tug of war ngakunora chuwangina unit kichivana khangran sami khwai kachte sami lushida le So team Kennedy matana ka tomilo hina final round hai. So ngakun kar tuyar ko so. Somda basina.
Paikar agare le yuti kai nei mathala kai ti chan hong tak of or kata hiwa Paikar khare basin khui nei somdal na pass of 3 khun laga somdal na straight khinisi laga winner ta hai dei Pali versus Tanuri. Pali versus Tanuri. Dim kanini na alungli zang mi khawai gabo sadle kala hikup zangai laga women's tug of war. We kanawa sada Sekor versus my John. Sekor versus my John na la khangran sam we luishit lo. So Tanri versus Pali mi apop asaka mathali ang Pali basin na katiyaw ka matha may daklay tayo Tanri basin ng tiyaw kaya malay manay krukhang kuni ba mi apop ka na umni mako So itum hi atum nga kun gi daklay bingli matala na kato milak say blue shirts pahina Pali nei yellow shirts pahina Tanri so sai chu si Tanri na kasane krini si yang chon rock low so oi nga kun lao nga kun sai oh ari we ji Pali basina chot lak kai na yui hai dei kun le laga fans ping crowd ping wow sang chu pa ye hili kick la restriction mlei mane hang sang mi sai hi thum nang kun lo ga chot la kai ot ko hi cho tan ri ba se second chance wang kun mi lui se ta ko far sare je ne mi hyak ka bom dak le ring pa na ye football match khayang le hi na jung mai de le ye ajui mi attendance 4677 na rang de le Jilimi mati karanta dak lei thai ye mi chunglak tle azgu mi chingtun wi dan attendance mthalak tle cho tan ri ba se ma chu holo oho ari bahina chot mai kar de yuli khai nei Pali basina mathana perform sa me re ning sing jangkhat te participate sa me khai pingli Pali basi ya to ko far sa re je na ramling sok phung khui thai ko Kanawa match sada Sekor versus my John. Sekor versus my John. So my John basi wi Hiwitili mir now being ready kasa mesalo hiwitili mir now being we dug of war his aura divina mir now being na khangran sa mesalo. So my John versus Sekor Naung Lavu versus Avu so Sekor we crowd ping fans ping kali mai lekle pangkhang mi lawak si so mi chunglak tale isi my John basi kali bam likle sabas katomi seng khundale lega panglak ken katomi se white pahina Sekor ne bing okay
orange pahina mai chon yang walagam thera to the ngan thu gai ne cho mai chon basiliva masang na lo cho team khani ni si ko hom lo sai kang pui nai khrum khun dak lai ram li khrum khun mong kan khun lo free sala kai na cho pan bam jer ko sa pa ka khru lang khun chat lo nga khun chat pa ki kala ma tha ma ne cho isi TNZL chairman Mr. Ipchan Bam Pai Treng Ningkai ko oi ma chu ban ko ngo khun na kale sa khor ba chin step ko cho salo akru ji bang khun san ngai khun san kick kala ma tham ne thara lang da le akru bo salo so Sakor was in the first set we had a good line of Queen in India by my John Bassi. So Pangchang Katale, Kayang Ning Naye, it's a moment we talk of one age, little Jack Kayang Legan, Kunrock Takle, Arizi Punkani Ganakane, Pangabamze, Matanaye, Arulam Tadan couldn't believe it low. Substitute Mikini hai by Jidale, Garasati Mui advantage Nehiva Ponda, Kate Sauge, Ari Miyak Kakalatada, Asama semi-final match Lelatum, Miyak Kapam Laksay, Gaji, Zintun now being near request Kasane color. Match Hobok Tamami Satruk, Tamang Kang, Azava Tingmati Satruk. Hangsini the Shini ga kai nei cho ariba hiwa cho pan bok ler kong kunlo so kaka hoyi se ko da pang ma de mai chon ma si ka da hai Tada machi hong rok lo tada fans being crowd being ji atum ngakun kui kleo atumi booster Red Bull nika orange nika hai misalo yang pana dale mata midang kun bilo cho ara bang ngamai basi di wigi gini ani gini umpami cho salo kang dai basi di wigi gini ko so matana yung ilagay niyang nai mai chon nai na sa korbasi niyang nai matalaga ng kunmiyere pasal sa kasutaki klamuso arlo cho hidata milia asala singmi baye matana masasa milo pangtay yarpi ong singmi baye kru kun gaji kapai games kapai pat maning mako
football khang reu ni ba suka minute mati phanga hi kunin chot mai da hang ko kun thei bi na hang Men's tug of war. Career match sada Lamlang versus Tunri. Career match sada Lamlang versus Tunri. Kala Juitili Tishar versus Tinem. Tishar versus Tinem. Team kanin nala Kangran Samye Salo. Career sada Lamlang versus Tunri. Team kanini na alungli kazang miolo. Latlushida Lamlang versus Tunri. Adam Sheikh Waisa say Juvangina Dim Kaninina filled with along Hilizang Mikavai Latlushida Gabo Sadle. Chao, anigini siu here. Hey, Tunri basu na kapung na sok la kaina sara sorao. Jimongai na sok tele ye. Chao. Mi apop na mening jang mako. Hey. So, orang kun kita gelahi. Tunri basu we apopi. Isi ZTKL we President Mr. Ipchan we size katam ang delay. Matagi delay. So, Tunri versus Lamlang kun laga Lamlang na chot lak kena first set yulu here. Ariri he tako for sadagli price update samige sabaye 30,000 go. So team kunini ho ho ho. So Tunri basino. Oh step mo khirang laga ko paisa ye kick ma thamane. First Tunri versus Lamlang hi Lamlang na winner ta hai re. Next, Dishar versus Tinem. Dishar versus Tinem. Dim kanini na alung hilizang mikavai gabo sadale. Kala juitili Sinakite versus Maijon. Sinakite versus Maijon. Dim kanini nala krangran kasami salo. Men's tug of war. Second match, Dishar versus Tinem. Dishar versus Tinem. Adam Shaikvai team kanini na ground yu alung hili thaklai kaina jang mikavai gabo salu shidalaye. Tinem basi sok khai re. Krung kun gaba mi hi apopi thang sak ai na ye ma than na dele ye. Ari hi la yang phalak marawe. Isi tu sar basi ka kai ka sok milo. Cho jangna lak dele ye. Next person ready sami man solo itu mi atam hi limit sala ke semi final match pat fi je na ready sami solo next team nala unit sping nala
Dishar versus TNM Gupkai Witili Snakete versus Majon Dim Kanin Kangran Sami Lushit Kawai Gabosadle Gala Sinakete versus Majon Witili Gajai versus Tului Sinakete versus Majon Witili Gajai versus Tului. Cho say khang khun mong cái khun cơ cái đấy. Cho ngô khun lùi được lùi oh second set thì là tay nem ba xin à cho lắc cái này hay đấy hi khun mà man đây là cái stage solution cái ari ri hi as a life when as a life com ba si wi na ri ri hi life chặt mi đây ấy chén là cái tông nữa là sau khi mình xem số nào bình là hàng mi là cái thùng cái tông là subscribe xong rồi là cái yang mi search cái gì là hàng cái phun này. Snagate versus Majon. Snagate versus Majon. Team kanini nala ground. Walung hili zang mi kawai gabosa dale. Kala hiwitili gajai versus Tului. Nalang kangran sa mi salo. Gajai versus Tului witili Sekor versus Sirarukong. Gajai versus Tului witili Sekor versus Sirarukong. Ara Sinagate versus Majon. Team kanini na alung lizang mi kawai gabo salu shitele. Hello, check. Ya really, आज sports room तक ले हुई. Event partners पिंग हिता द जिथे मी दले. SA Enterprise. Hiwi proprietor hi SA Jahangam na sadle. Ahi tisharwe nene. SA Enterprise se ukrulwe pungredang. Avu market we opposite di leye. Ashina program printing, flags, mug printing, t-shirt printing, kala any kinds of printing he service mi dele. Kala ashiwili money transaction la sabai dele. Chimang majila any occasionally photography, videography he anytime available sadale. Kala computer related works kujung ka sadale yarina natum na tarkar ka sadam jitharan. SA Enterprise se ukrul phunai tangni ledak le hile contact samilo ga jihila natumli ka jithai ka sane ka khania le house services hiwe proprietor he kuira nguimi aungshi
Ahi tora wenene. Ariri tang kulwe kunu todli. Successful sala gahai entrepreneur akane. Ashina. Any events li food gathering hi samiye kala. Kachikatana gambling zat ngai dale ka chui facilities sila ashuile available sadle China Kachikatana Shagazalila or any occasion li Kashagazawang contact sag Kangaile Sakala Natumna Samilo service Ntala Gahai Kala Yari Gadonkana Benla Gaina Shai Gukui Mangukui Samkapanga service Akalagay Yari being the contact Natumwitar Gargasa Damjitran contact Samilo Gajila Gajite Salushitale Kagatumali Money Wise Center for Financial Literacy Hili Katam now being Wangla Lui Kawa now being Wangla Loan Sampang by the Lay Natumna contact Samilo Kala Kanawasada Downtown Cafe Kanawasada Downtown Cafe Huey proprietor he R.R. Shimreung Somdal Wenane Ukru districtly Ariri Ledekle Cafe Wing Jile Pow Makeup Gaja Kala the best one of the best restaurant Yarina Ukruli Unkamagan Adam Taranla Downtown Cafe Hila Stop Salaga Ashiwi Shaigapa Menu Guchunga Sambang Dalaye Gijai versus Tula La Sekor versus Sekor versus Ashiwi service Kamata versus Ariri Ukruling Janla Gahaya Downtown Cafe Hili Yarisai Gorilla welcome Sadle Gajihina Tum Lega take San and Ishlager Gijai versus Tului Kala Hiwitili Sekor versus Sirarukong Kala Sekor versus Sirarukong Witili Ting Xiong versus Ngangu Juvang Timpina Kangran Sami Kavai Gabo Sadale Anikani si hui jersey lang ruid lay strength anikani si yang rai cham raud lay kadini sina mat talaga ng kun mi kwai hi laga stay sat lay cho kato mi laksai ram now being units being cho oh ori bahila kachai basina chot lak kai nei wi hai re Sekor versus Sirarukong Sekor versus Sirarukong Team Kanini na Alungli Zangmi Kavai Gabo Sadle Kala Chuitili Ting Xiong versus Ngangu Chuitili Ting Xiong versus Ngangu Kala Ting Xiong versus Ngangu Kupzangai Somtil versus Palung Somtil versus Parung
ก็จะเที่ยวเช้ากันนิ่งก็สิละพงก็ชกอารีอัตมิธรัน TMNL วี President ท่านแล้วก็เอาวี Colleague Ping Executive Ping จึงตุนหิลิก็ต้มสัตว์ราจังมีทะเลอีทุ่มนิ่งสิก็จุงก็พงชกทะเลนั่นทุ่มมี support ทะเลก็มีหิวัง TMNL วี President ก็เลย Colleague Ping เลยจึงตุนชงไว้ใน National ก็จะยังจะพุ่นทะเลก็ต้องนะเขาคนชาติริมน้ำชิดปังก็เพียมีเสอารีสระรุคงไงนะใส่คอของคุณยี่ตะเลยฮีก็จะเทสัตเลยสระรุคงบาสิวีทีมฮีตะกอฟอร์ลีอีทุ่มนะ history แข่งทรานลองพังเลยกันที่นี่อัสลีจึงกุมกัดลองพังกัดทุ่มซีครึ่งคุณเลยก็ตะกอฟอร์ลี winner ทีมในดังเลยอารีฮิลีใส่คอ versus สระรุคงอีทุ่มยังรุมลิชิตเซอารีฮอนว่าสักจะจักคำสุขจิตไทยอีทุ่มครึ่งคุณอาตั้มเลยว่าไปหักกุบลักจีน่อารีวิเฮกรอนคำทาลีไทยทีมคันนี้มาให้ไม่รู้ใส่คอร์ versus เซราดคงโจเซราดคงบอกว่ามีคันนี้บางคนยังไงเซราวีสิก็ตากให้โอ้ใส่คอร์บาสิงก็มาว่าคุยเรื่องมาว่าพวกเรื่องใส่ก็คือว่าคุณกับไปใส่กี่กลัมมาทำมันเลยที่ทางวักก็ไปตะกอฟอร์ลีบ่ติงชง versus ไงเงือติงชง versus ไงเงือก็ละจูวิติลีสมเทล versus พรุงจูวิติลีสมเทล versus พรุงสมเทล versus พรุงกุบสังให้ละก็ดีจันฮงไอน่าเอลพุงเทอร์ดีจันฮง versus เอลพุงเทอร์ดิมบิงนั่นละขังร้านสามีขวายก็จะเทกันซะนะทีมคันนี้จังให้เลยไงงูบาสิละโซเราคิวเรามองเห็นจังให้เลยติ้งส่งบาสินะไงงูบาสิอพอพิเลียงก้าวด้วยจังฮีขี่ส่งนี่คือจีบมาเทดังไงตะกอฟอร์เฮว่ายังวีอดสาวกิ้งตะกอดสาวก็ตะโจ้ติ้งส่งไอ้น่ะไงงูมีพอเพียงก็ติ้งส่งบาสิมีมาไปเรื่องจิตไทยเลยคิดกลับมาทำมันเลยโจติ้งส่งบอลสิงกับคุณมิโลใส่ supporters เป็น friends เป็นกะลีใหม่เลยว้าวมิโลใส่ว้าวลักโลใส่กระต้มเคยมีลีละกระจุงกันเลยเขาให้ดาวที่โจติ้งส่งบอลสิงแข่งนี่เอาองค์ไหนเอ้โอ้โจอินมาหังมาละติ้งมีอภพน้ำนิ่งสังมาโคยังเคยบอลสิงวิกิกันชินเอก็ต้องมีใส่โจทีมคันนี้ยูนิตคันนี้โอ้จีนะกระเตี้ยวเฮงคุณมันตัวเลยเลยก็จะเทสเลยเขาเกยอารีฮิลีปัสสาวะเลยฮีสเตจวิคุณนุกิลีการีคำให้เดอ block side ตรงฝั่งมุสกไปเลยเลยก็จะกระทั่ง
Karim Puzin he ground he bomb the lake, Katako Luni side Sami Kwai, Kayakashi and Kapone, let Luida. He backstage Likari hide the clay, but in a side Sami Hakwai, Kistane. Second set, we've already decided. Color here and soda. Zington's got talent with finalist being. Finalist being Natum Kwakon Shadalaka, Natum we track Kanini Kurami Kwai. He look on hot Saturday, let Luida Zington's got talent with final hyping. Natum we track. Kanini Kurami Kwai report Sami Kwai stage ling right lane Shilakra. Chow! Ngaingu versus Ting Song. Ting Song was in the Siu Yang Musitang Sang. I'm in a Kun Milo, Pang Mutang Kun Milo. Somdal versus Somdal versus Perung. Chuitili Di Jan Hong versus El Punkter. Di Jan Hong versus El Punkter. Chuitili Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Team Gchivana Kangran Sami Kwai Gchite Sadale. Chow! Matana Gundalay, Accrui Gundalay, but night at Hauruno kick Kalamata Maneka Chungalay for ye. Tata Katazidam with young Kushon Gunmilo. Di Jan Hong versus El Punkter. Di Jan Hong versus El Punkter. Ji Gupzangai Laga Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Ara Di Jan Hong in the verse Aina El Punkter Li Ground Lizang Mikvai Gabosa delay.
Lamlang versus Pali. Lamlang versus Pali. Team kanini li alung li zang mi kawai kachitei sa delay. Lamlang versus Pali. Football semi-final layo kita Duck of War hinakanawa sa Hira.
participate sami khai team gi chiwili ning gi shi phongshok te le Men's volleyball. Men's volleyball. Semi-final Arikui Gaura. Tushar versus Tanri. Tushar versus Tanri. Men's volleyball. Semi-final Ari first match Tushar versus Tanri. Team Kaninishina volley court li report Samyaulo. Kashiga wilungli Kui Gaura jihin tumli kastesa lushitale. Kakania match li. Kakania match li Dainam versus Tushan Janhong. Dainam versus Tushan Janhong. Nanishnala Kangaran Samya Salo Gajihi Kapo Salushidale. Units Kajivali. Units Kajivali Hita Gajithai Salushidale. Ashama ngaya Zingdun's Got Talent. Zingdun's Got Talent final sagidale daghli. Participants kajivana natumui drag kanini stage li ramisang mikwai polishidale. Units kajivui hada gajithai salushidale. Ashamang zin ngaya sagidale daghli. Zingdun's Got Talent we final hili. Participants sagidale natumui drag kanini. Natumui drag kanini stage mga hili. Rami sang mikawai. Kabo salushidale. Ang ator win chat mikahaine. Ka kibaka na marami sang rangay. Jena itumili kang ran masabay tuwe. Natum na gatagoy lungli sabaya ka. Gatag ay na report sami siya usya ning shilagra. Gatagoy lungli report sami kway bang natumli. Ladluy da kang huat kasane ning shilagra. Hello. Men's football. Men's football semi-final here. Ari Quigaura. Crown Tuli Ngaingu versus Kajai. Crown Tuli Ngaingu versus Kajai. Crown Wanli Sinagite versus Lamim Pungter. Crown Wanli Sinagite versus Lamim Pungter. Men's football semi-final here. Ari Quigaura. Crown Tuli Ngaingu versus Kajai. Crown Wanli Sinagite versus Lamim Pungter.